te fia toi whaatalo whātu le nei tai au fōu, mā lola soi fō manuia, usmail whaafonga o talafou o le Radio Samoa. O le soia amatali so enga whaai o tausanga NCEA mo kolisi mawalulunga, ma e silia ma le lua vai tōlua onga o lo whaia nei so enga online. Amatangal masina sa te tawana amatai so enga nei pe tai toi tu umai tua o no le tau wha amai aina sila pasi na tau fia o no lockdowns mai o atu le se lau wha sa fuluafe whana wa onga o lo su e le so. O swinga nei o a onga na saumal koviti ma ua wha amauti noa mai foi le tu umai ilalo o tongi e awai inisio universite o na o le te leo le a fianga o whana wa onga ile nei tausanga. Wha ilo mai foi le answer QA o whana umana motu sia wha fuase ia onga ona o lockdowns wa mawhai neo no foi na mai summer school e lesi talai. Tausanga taluai, tu sa male luas fuluafe whanau na sue online, ma le tausanga nei wa fuafua e o atua i le tolus fulima afe whanau mai a onga e o atu i le tolu se lau. E le o suia whamtalanga le vaenga le soifua maloloina, e tu sa matu o inga, e le isa o na whaali liu tala le tamaita i lea na whaamaonia le koviti i le aso tofi o le vai aso taluai. O le aso tofi na sawa i tua reporti le soifua maloloina, e tu sa ma le whaafai ngā luenga pēa le pūlenga le whale ofu A to Z Collections o le ua a fia. Ai o ane le afiafi o las wharaile, o tu ua ia e lea tamaita i le na whaali liuina lana whaamtalanga, whaapea i le isao. O le whaamtalanga tusia le pūlenga le whale ofu o tawala mai lea ilana loia, focus loa, o loo whailoa ai, e le i ai se feso o ta inga le pūlenga, ma lea tamaita i whai ngā luenga, ma e le i vili ane fo i e whaanoi o loo ngase ngase. Whaamtalanga lawa fo i nei mai le loia o loo ta uai, e le i ai se taimina whailoa ai e lea tamaita i ilona pūle, a mea o ti ngā lona wha i, e o alawa fo i le whaatanunga wa au mai, e nofo ai le whale. O se suinga o whailo mai ai e le soifo maloloina, o le tamaita i tau sima i mai saina, o ia lea sa ngafa ma le fesilingi aina o lea tamaita i ato ai, ma le fesoa soani e whaali liu, ei tai, o le tamaita i lavana filifili e tala noa, i le ngangana wha aperitania. O le fesili watu lai mai, na sa ona reportia le soifo maloloina wha amtalanga lea tamaita. I leisi tu, a whai o lea wato e suila na whaamtalanga mole pui puinga o lana ngā luenga o lona winga e nā te le i usita ia whaatanunga mai le fō mai e nofo i le whale se i maua le i unga o lana siaki. O le keisle nei, whaamautino mai so i fō maloloina e tu sama su e suenga e feso ta i malitasi o le awali ito o lua le New Zealand Defence Force le a fo ina whaamaonia. Ua whaailoa le taitai le National Judith Collins e leo mamai a te ilto whinga wa ia ai tangata Pasifika. O Collins o lea ua ia ai tangata Pasifika e pei ona sa wai to whinga o le Shadow Cabinet le National i le vai aso tāluai. Se whaiunga o whai le mai ai o le whainga palota le ito e fo i mai se sui whai pule Pasifika o le vaenga le National. To fiai o Collins o sana lava lea whaiunga ma to whinga le neina tau ave e Alfred Ngaro i le paia inga tāluai. Whaamaumaunga le tusinga ngol tu sanga luafes fulvalu. Fa amawina isilia ma le tolo se lau valus fultasi afe, ono se lau fase fultangata Pasifika i tutono ni usila. Collins na saunoa manino mai le Community Pasifika e le ngata e iai lona sootanga i tangata Pasifika. E tā ua ia te ia tangata Pasifika ma e whaapia foi le vaenga le National. O le aso nafin saini ai ni usila le maalienga whaatawa inga sa oloto. Se fulu lima tunu o le Asia Pacific na saini a whaatasi mani usila nei maalienga whaia lea ilunga se whonotanga online. O ni saini ngā a ao na whaatasi ma moli mawina umeta i tae o atunu e fulu lima online ma o le min staff whaatawa inga ni usila Damien O'Connor saini le nei maalienga e i oe ai ni usila i lona o fiatu i tutono nei whaatawa inga sa oloto. Saunoa O'Connor o se whaai unga le asanga wha mausali ai o loa whaatau atu i whafo ai mai se o le saunga le mua o loa. Fuafuanga ma maolo o saunga le neisa alotonga wha i titia leo tiu te tutongi i lungo tau o loa whaatau mai. Le nei maalienga i whaapea o le maalienga sa aloto au pito i te lea i le lalolangi o walu nei tau sango tu whaatasia. Mai asaini ai lao le nei maalienga o whaalia Edward Miller mai le It's Our Future i lungo tala ala News Hub o se maalienga e le i tā pai whina ngalo le atunu ma o fesiringi ai fo ia mela ai se ai wha awa wai le malo o na tasaini maalienga e le o ngatasi mai tu o lo wha tawa i New Zealand.
Tala muli to o tolu cases fo fa amaunia o COVID tono ni usila i leaso nafi. To o lua cases mai fafo fa amaunia o fa anofo esea ma le to atasi o le community. Community case o tua o yo tama ita isa fa amaunia i leaso to fital wai. Ma o leaso to na ina amata i loai e ono positive ono so esuenga e wina ta uel vanga so fo malo loina e vai ma o le mai au siaki lona tolu nafi fa to a mausali ai. O le tua oile neu tama ita ina fa amaunia lo e tal wai na vave fa anofo esea i le afiafi le aso tofi ina ua sala lau mai reporti mai le soifua malo loina. Ese mai cases o le so le ana fa alia i e sui al malo o lo fa atalo sangaina wata tau na fa amalo sia le fa onga ino masks i lunga o fe malanga i nga fai telep o public transport ma o semta upo lo matua i lango e tangata su el vainga le soifua malo loina. Yo o mai le taimi nei tu sam fa amaumaunga wala talata le tasi tesi ma le tolu miliona tangata mali liwi lololangi ono al COVID ai o atu i le 5 miliona i lato ua afia. Telefonala Radio Samoa mo le nei tai au, manuia le amtanga o le nei vai aso.